Gloire à Dieu pour toujours. Ya que hermoso es poder, como ya ¿cierto? hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios, Et j'ai ascoltato il cibo del buon Dio. poder dar una buena ofrenda a Dios. Perché tu buona offerta a Dio. Amen. Gloria a Dios para siempre. Gloire à Dieu pour toujours. Se ha basado, ¿no es cierto?, en esta hermosa campaña que han tenido Père, nous réveillons ça qui est gagné. de estos dos varones que ofrendaron a Dios. Tu as parlé de deux messieurs qui t'ont fait offrande par mon Dieu. Como uno, ¿no es cierto?, hizo la voluntad de Dios, Pour que l'un te fait la volonté de Dieu, pero el otro no alcanzó et l'autre n'a pas de chance qui veut faire la volonté de Dieu. a hacer la voluntad de Dios. Donc tu fais la volonté de Dieu. Si hay algo hermoso en la vida, Le bagage qui est belle dans la vie, es poder hacer la voluntad de Dios. c'est donc une possibilité de faire la volonté de Dieu. A la verdad que nos cuesta, La vérité, ça coûte cher un peu. no es fácil, C'est pas facile ya que hacer la voluntad de Dios de faire la volonté de Dieu. se necesita obediencia. Il nécessite ou bien nous péchons obéissant. Lo más que necesita en esta vida es obediencia. Et bien, ça qui est le plus dans la vie, ça, c'est l'obéissance. Obediencia a Dios. Obéissance envers mon Dieu. Bendito sea Dios para Que siempre. le nom du Seigneur soit béni pour toujours. Porque Dios siempre ha buscado Parce que Dieu a toujours cherché hombres que hagan la voluntad de Dios. monde qui a fait volonté. Muchos adoradores llegan a la iglesia, En pile adorateur, arrivé à l'église là. pero la escritura dice Et que le Dios chrétien a dit comme ça, Dieu sigue buscando continue adoradores à chercher adorateur que le adoren en Adorer. espíritu y en verdad. en esprit et en vérité. O sea, tales adoradores Et c'est un adorateur ça. los busca Dios todos los Continue días à chercher chaque jour. para que le den una buena ofrenda a Que tu Dios, vas battre un pauvre. ya que por Él vivimos. C'est pour lui-même nous vivre. Sin Él no somos nada. Sans lui-même nous pas rien. Jesús lo dijo en su bendita palabra. Jésus dit dans la parole bénie, dit, Sin mí nada podéis hacer. sans moi-même nous pas qu'à faire rien. Amén. Amen. Sin mí nada podéis hacer. Sans moi nous pas qu'à faire rien. Porque todas las cosas vienen de Dios. Parce que tout bagage vient de Dieu. La Biblia dice que de la tierra, ¿no es cierto?, es su plenitud. Et bien, la Bible a dit sous terre, c'est notre O frère. sea, todas las cosas son de Dios. Mais tout bagage qui est sous terre, c'est pour mon Dieu. Hasta el soplo de aire que estamos respirando es de Dios. Jusqu'à souffler, c'est que la respiration, c'est pour Por mon Dieu. eso, C'est pour si hay ça. algo hermoso en la vida, Le bagage qui est belle dans la vie, es hacer la voluntad de c'est Dios. faire la volonté de Dieu. Bendito sea Dios Que para le nom du siempre. Seigneur soit béni pour toujours. Uno de estos varones llamado Abel Mais il y a un monsieur Sarah, tu es Abel, tenía claro lo que tenía que hacer. il était clair tout ça que tu veux faire. Tenía un corazón Il sensible. était un cœur sincère. Tenía un corazón de paz. Il était un cœur de paix. Tenía un corazón noble. Il était un cœur noble. Tenía un corazón que se dirigía a Dios. Il était un cœur qui était dirigé vers mon Dieu. Bendito sea Dios Que para le nom du siempre. Seigneur soit béni pour toujours. Pero encontramos también a Caín. Et nous rencontrons aussi Caïn. Caín no tenía un corazón Caïn sensible. pas de un cœur sincère. No tenía un corazón noble. Il pas de un cœur noble. Tenía un corazón, aleluya, que iba guiado hacia el mal. Il était un cœur qui t'a conduit vers le mal. Bendito sea Dios Que para le nom du siempre. Seigneur soit béni pour toujours. Por eso que Dios nos bendiga. C'est pour ça que le Seigneur bénit. Dios nos llene de su gracia. Que Dieu remplit-nous avec grâce. Bendito sea Dios Que para le nom du siempre. Seigneur soit béni pour toujours. Vamos a ir Nous allons aller Génesis capítulo 6. Genèse chapitre 6. Hay un versículo hermoso en la palabra de Dios, Un verset qui est belle la parole mondiale. que es el versículo 8. C'est verset 8 là. Y dice, pero Noé Il dit, mais Noé halló gracia ante los ojos, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. halló gracia ante los ojos de Jehová. Il trouve une grâce devant les yeux de l'Éternel. Bendito sea Dios para Que siempre. le nom du Seigneur soit béni pour toujours. Estaba viviendo un mundo terrible. Mais t'es un monde qui a vu terriblement. El mismo mundo que hoy día estamos viviendo, Le monde ça qu'on a vu aujourd'hui là. donde el hombre está Côté l'homme là, violento, violent. donde el hombre está Côté l'homme là, mirando el mal. la garde le mal. Nadie hoy día quiere hacer el bien. Personne ne va le faire bien. Los hombres caminan a espaldas de Dios. On doit marcher dans le dos des yeux.
Los hombres caminan sin darse cuenta que Dios existe. Et il a marché sans que par exemple compte que mon Dieu existait. Para este mundo Dios no existe. Pour moi ça pour ne pas exister. Pero para nosotros Dios Mais existe. pour nous-mêmes, pour Dieu exister. Para nosotros Dios es real. Pour nous-mêmes, pour Dieu réel. Para nosotros Dios es lo mejor que nos Pour ha pasado. nous-mêmes, pour Dieu c'est plus bon bagage qui est capable de gagner. Por eso todos tenemos que hallar gracia ante C'est pour ça nosotros. tout le monde doit dire merci devant ce mon Dieu. Dios en aquellos días Alléluia. miró a este mundo. Mais je dis à mon Dieu, regardez mon ça. Dice que el hombre, como dice algunos versículos, Et même Jean qui verset dit, dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres l'Éternel vit que la méchanceté des hommes era est mucha en la sur la tierra. terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se y que todo penchent designio de Dios, uniquement vers le mal. los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Vers le mal. La escritura dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al Parole a hombre dit, et Dieu dit, il regrette de faire l'homme en la tierra sur terre. y le dolió en su corazón Et qu'elle t'a brûlé, qu'elle fait le mal. porque el hombre Parce que l'homme iba directo al mal. qui allait directement vers le mal. Bendito sea Dios. Que le nom du Seigneur soit béni. Pero Noé Et Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. grâce devant les yeux de Dieu. No hay nada más extraordinario en Parce esta vida. qu'il y a plus extraordinaire dans la vie ça. Muchas cosas hermosas habrán en Plus este de mundo. bagaille qui belle dans le monde ça. Pero lo más maravilloso Le es bagaille qui plus merveilleux. hallar gracias en los ojos Dans de une Dios. grâce devant les yeux de Dieu. Amar a Dios por sobre todas las Mais Dieu, cosas. c'est toute bagaille. Como es el gran mandamiento de Même Dios. Jean, le commandement de Dieu, il dit, Amarás a Dios por sobre todas las mais cosas. mon Dieu plus que toute bagaille. Bendito sea Que Dios le para nom du siempre. Seigneur soit béni pour toujours. Que es hermoso, hermanos amados. Mais frère, qui bagaille qui belle. Iglesia amada, L'église là, tenemos que amar a Dios nous por pouvons sobre todas aimer las mon Dieu sur toute bagaille. Bendito sea Dios para siempre, Que le nom du Seigneur soit béni. ya que Él tiene cosas Parce maravillosas, que nous avons des merveilles pour nous. especialmente la vida eterna, Il dit que la vie éternelle lui est réservée pour nous. que todo hombre debe anhelar la vida Et eterna, tout le monde peut hériter la vie éternelle ça. porque para allá vamos hoy Parce que día. c'est là que nous allons aujourd'hui. Bendito sea Dios, Que le nom du Seigneur soit béni. pero el que no ama a Dios Mais por le sobre monde qui todas las parle même mon Dieu. también hay un castigo en Il Él, dit qu'on charge, qu'on vous fait qui est réservé pour nous. pero el castigo no es para nosotros, Mais le fait ça, il n'est pas pour nous. el castigo es para este Le mundo fait ça, c'est pour le monde là. que camina a espaldas de Nous Dios. marcher dans ton mon Dieu. Usted y yo Nous-mêmes avec vous. hemos hallado gracia delante Nous de sommes Dios. grâce devant Dieu mon Dieu. Bendito sea Que Dios. le para nom du siempre. Seigneur soit béni pour toujours. Por eso en este día C'est pourquoi nous allons jouer ça. queremos hallar gracia delante de Nous Dios, sommes grâce devant Dieu mon Dieu. tal como lo hicieron estos Même varones, Jean, M. Sao te fait là. especialmente Noé. Et les Noé spécialement te fait. Bendito sea Dios, Que le nom du Seigneur soit béni. de Dios, Côté mon Dieu. en su amor y en su La misericordia, miséricorde n'a pas dit. le envía que hiciera un arca. Il te foyé à le lâche. Bendito sea Dios Que le para nom du siempre. Seigneur soit béni pour toujours. Que lo que era esta arca Mais qui fait que tu lâches ça? era un lugar de gracia, C'est ton lieu de grâce. era un lugar de admiración, C'est ton lieu d'admiration. era un lugar para que los hombres se C'est salvaran. ton lieu pour l'homme pour qu'il repos. Hoy día es el evangelio del Je Señor. t'ai demandé, Seigneur, Cristo Christ, trajo el evangelio a esta pour tierra l'évangile là sur terre, ça. para que los hombres pudieran alcanzar su Ça gracia. va priver, joindre grâce, mon Dieu. Pero bienaventurado es Mais usted bien vida. heureux, je dis, ¿Por qué bienaventurado? bien plus ça, bien heureux. Porque hallado gracia delante Parce de que nous Dios. grâce devant Dieu, mon Dieu. Hallado gracia ante los ojos Nous de grâce Dios. devant Dieu, mon Dieu. Por eso tenemos que hacer la C'est voluntad de pour Dios. ça que nous devons faire la volonté de Dieu. Tenemos que dar una buena ofrenda a Nous Dios. ne pas une bonne offrande avec mon Dieu. Como lo hizo Abel. Mais je Abel te fait. Eligió lo mejor. On a choisi plus pour moi. Lo eligió de On corazón. a choisi selon cœur. Lo eligió con un corazón On a choisi sencillo. avec mon cœur sincère. Miró a Dios por sobre todas On las a cosas. gardé mon Dieu au-dessus de toute Era bagaille. lo más grande que Et había. pas qui plus que tu es capable de payer. Yo no sé si para usted lo más grande es Nous Dios. pas connaître pour nous-mêmes, c'est pas qui plus que c'est mon Dieu le lait. Amén. Amen. Dios te bendiga, iglesia. Dios nos ayude. Que le Seigneur aide-nous. Si hacemos la obra de Caín, Si c'est un Caïn, no vamos a llegar al nous cielo. ne pas arriver dans le ciel No là. vamos a llegar a Nous la ne pas gloria. arriver dans la No gloire. vamos a llegar al cielo. Pas arriver dans le ciel No là. vamos a alcanzar Nous la ne pas arriver dans la
¿Cómo está su corazón? Hay un corazón sencillo. Hay un corazón limpio. Hay un corazón que mira a Dios. Es atrayente a Dios su corazón. Bendito sea Dios. Por eso Dios te bendiga, iglesia. Amén. Bendito sea Dios. Qué lindo hacer la voluntad de Dios. Amén. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Todos los días de nuestra vida. Del día que fuimos llamados. Del día que alcanzamos su gracia. Del día que alcanzamos su misericordia. Del día que alcanzamos su bondad. Del día que Dios nos llamó. De ese día Dios nos sacó la venda. Aleluya. Dios nos sacó la venda Amén. de nuestros ojos para que veamos la gracia de Dios, para que veamos su misericordia, para que veamos su bondad, porque Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Aleluya. Dios es misericordioso. No te olvides que Dios es misericordioso. Dios es bondadoso con nosotros. Bendito sea Dios por siempre. Por eso Dios te bendiga, iglesia. ¿Estás contento en este día? Amén. ¿Estás feliz en este día? Amén. Aleluya. Queremos que somos más felices en el tiempo que estamos viviendo. Muchos de los grandes hombres de la Biblia quisieron vivir estos tiempos gloriosos, estos tiempos de gracia, estos tiempos de misericordia, estos tiempos de bondad, estos tiempos donde podemos encontrar la bondad de Dios, la misericordia del Señor. Podemos encontrar la alegría en Dios, la fortaleza en Dios. Amén. Esto es para usted, hermano. Esto es para ti, iglesia. Para que vivas feliz en este mundo. Aunque muchos de ustedes son extranjeros, pero han llegado al mejor lugar, a la casa de Dios. Para agradecer a Dios, para darle la gloria a Dios, para glorificar a Dios, para bendecir a Dios. Por eso este tiempo es un tiempo hermoso para nosotros. El hermoso para usted. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. No te olvides que Dios es de tu favor. Él hace las cosas para ti. Él te llamó a misericordia. Y este llamado será para siempre. Él dice en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta la consumación de la vida. Amén. Él no nos dejará. No te dejará huérfano. La gracia de Dios te hará con la misericordia de Dios te rodeará todos los días. Bendito sea Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la bondad de Dios. Bendito sea Dios. Y tener la buena obediencia a Dios. Porque Él vive y reina por los siglos. Donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. No estamos solos. Amén. Pareciéramos que Dios no existe. Dios existe, hermano. Yo vivo porque Él vive. Yo vivo porque Cristo vive. Bendito sea Dios.
Por eso, C'est iglesia, pour ça l'église. siéntate feliz y contento. Fais cœur content. Chita avec contentement et puis avec joie dans le cœur. Aleluya. Alléluia. Bendito sea Dios. Amen. Caín, Caïn. aleluya. Alléluia. Podemos decir que no alcanzó la gracia de Tu Dios. vas dire, va trouver, joindre la grâce de Dieu. Aunque, hermanos amados, Merci, frère Dieu. el hombre es malo, L'homme, tiene muchas cosas malas, il dit, on peut pas mal. pero aún la misericordia de Dios Mais même si permanece. ça, la miséricorde de Dieu, est toujours il est sous nous. Amén. Amen. Cuando recién llegamos al Evangelio, On a été fait trouver dans l'évangile là. llegamos con tantas falencias en la vida, Tellement venu avec le plus face dans la vie. pero la misericordia de Dios ha sido tan grande por La nosotros. miséricorde pour Dieu est tellement grande avec nous. Amén. Amen. Pero él, Amen. Abel alcanzó la gracia de Dios Et même la grâce de Dieu est arrivée sur lui. y pudo dar la mejor Et il ofrenda. était a capable Dios. de puis pour offrir là, mon Dieu. Dice la Escritura Et la parole l'a dit. que Dios se agradó de él, Dieu t'a senti plaisir d'offrir la là. pero no se agradó de Caín. Mais pas de plaisir d'offrir Caïn. Hoy día Je dis, tenemos que sacar conclusiones nosotros nous devons tirer conclusion nous-mêmes. y pararnos en el camino Pour nous marcher dans le chemin y preguntarnos, et poser question. ¿estaré haciendo bien las cosas para Est-ce que la Dios? femme a bien pour mon Dieu? ¿Estaré dando una buena ofrenda para Est-ce Dios? que la femme pauvre pour mon Dieu? ¿Cómo estará mi vida? Comment finir? ¿Cómo estará mi corazón Comment hacia Dios? gagner avant Seigneur? Preguntémonos. Posez question ça. Amén. Amen. Todos tenemos que preguntarnos, Nous devons faire un travail, nous devons poser question ça. ¿cómo está mi vida? ¿Está ¿Cómo creciendo vivir? la gracia de Dios? Devant qui on grâce pour Dieu? ¿Estamos creciendo en el amor Est-ce de Dios? qu'on reste pas craintif de l'amour de Dieu? ¿Estamos creciendo en la bondad de Est-ce Dios? qu'on a craintif de la bonté de Dieu? Pregúntese usted. Posez question ça même. Preguntémonos cada uno de nosotros. Posez cette question ça, chaque qui là. Mi corazón estará alabando a Et Dios. Dieu m'a adoré, mon Dieu. Mi vida estará alabando a Vive Dios. la vie, m'a adoré, mon Dieu. Alabaré a Dios con todo mi Et ser. Dieu m'a adoré, mon Dieu, avec tout moi-même. Alabaré a Dios con Et Dieu todo m'a mi adoré, mon Dieu, corazón. avec tout cœur moi. Y vengo a la iglesia para hacer número. Nous ne pas venir examiner ça, non, pour nous faire quantité. Dieu Pour nous faire salue. remplir mon église là. Que le Seigneur aide nous. Dios te bendiga, iglesia. Que l'église a béni. Bendiga esta palabra Que pour ça béni. en nuestros corazones. Que Dieu nous. En la selle. Alléluia. Y que esta travesía que hemos tenido hermosa Que tu as été très belle là. haya sido de mucha bendición Que tu vas recevoir une bénédiction. para todos nosotros. Pour nous tous qui là. Pero no termina aquí, hermanos Ça va amados. finir là, frère mio. Seguiremos adorando a On Dios. continue à adorer mon Dieu. Amen. Aleluya. Alléluia. Ojalá que nunca se termine Et dans la prière, vous savez, pas en fini même. Que ese ça va en tremendo fini. entusiasmo que usted tiene. On espère que ça va en fini. Adore a Dios con todo su corazón. Avec tout cœur nous. Dios le abrirá las puertas de la Mon Dieu, là, vous faites pas de bénédiction pour nous. Amén. Amen. Dios tiene todas las puertas abiertas para J'ai ti. dit tout point qui aura pour vous. Amén. Amen. Que Dios te bendiga. Le Seigneur bénit. A lo mejor está pasando algún Ça problema. arrive qu'il a passé quel problème. Yo no lo sé, On ne pas connaît. pero mi Dios lo Mon sabe. Dieu le connaît. Mi Dios lo Mon Dieu sabe. le connaît. Él sabe todas las Nous cosas. sommes tous bagailles. Él nos entiende a Mais nosotros. comprenez-nous. Por eso Dios le C'est pour bendiga. ça que le Seigneur bénit nous matin. Amén. Bendiga Dios esta palabra en nuestros corazones. Seigneur bénit pour ça que nous. Alaba a Dios por todo lo que nos ha dado Adorez mon Dieu pour tout ça qu'il fait pour y nous. por Ça todas va. las bendiciones Toute maravillosas. bénédiction qu'il nous donne. Por cada uno de ustedes. Chacun de nous qui l'a. Quiero decirle que les amo en el Je Señor. voulais dire nous que nous aimons le Seigneur. Amén. Amen. Así que cuando me vea por ahí, salúdame. Et les mêmes, ça, ils me donnent ça. Amén. Amén. Amen. Saludémoslo. Salut, salut, Lord. Abracémoslo. Nous l'embrassons, Lord. Porque somos hijos de rey. C'est petit roi. Amen. Petit roi. Petit Seigneur. Le petit roi pour toujours. Al que adoramos. Lui-même n'a pas adoré. Por eso Dios te C'est bendiga. pour ça que le Seigneur bénit nous. A Dios la honra. Alléluia. À Dieu honneur. A Dios la gloria. À Dieu la gloire. Desde ahora Mais je dis, y para et siempre. pour toujours. Bon Dieu béni.